Svaka čast, upravo ste otključali moj novi kanal Player Studio. U slučaju pošto sam dobio opomenu, a treba mi ako dobijem 2 opomene na onom YouTube kanal može da mi bude obrisan, ali ne želim da rizikujem, zato sam napravio ovaj novi YouTube kanal Player Studio. Na glavnom kanalu obrisao sam neke snimke vezane za Super Sentai, to jeste scene koje sam koristio originalne, a onaj Power Ranger Express sve epizode sam nažalost obrisao, ali bit će ponovo čim rešim autorska prava, tako da koristit ću sve samo u kostimima, ali ću koristiti mene kao likova, glumit ću sve likove ako uživo. I obrisao sam original špice, ako budem radio cover špice koristit ću scene iz serije, ali ne iz originalne špice. Kao što vidite, Power Ranger Express Fight Mate i ona druga špica mi nije dobila autorska prava jer su scene korišćene iz serije, a ne iz originalne špice, nego samo pomešano sa drugačijim dizajnom špice. Tako da to je to, pause, like i subscribe na ovaj nov kanal, pause.